Ej, jeste čuli da su nas pozvali u komisiju za ocjenjivanje projekata? Dođite odmah ovamo. Baš su me iznenadili. Koliko ima prijava? Oko 350. Tko će to sve pročitat? Prvo tehnička provjera. Ako fali i jedan papir, jedno slovo, jedan pečat, odbi. A šta ako je projekt stvarno dobar? Ne zanima me, nek za sljedeći put nauče pisat. Prvo pogledamo ove koje već poznamo. Da ne trošimo vrijeme. Evo ovaj Mile. On je sin od Marte, ma znaš. Vidi, pa tu je i Ankica. Ona je već bila lani. Ma to je sigurno kvaliteta, nema šta. Koji kriterij? Prošle godine je naglasak na inovativnosti, ali ove godine je naglasak na održivosti. Ovaj izgleda zanimljivo. Ajde da čujemo. Projekt osoba s invaliditetom, radionice, humor, inkluzija, prošle godine je dobio visoke bodove. Pa da, iznimna kvaliteta koliko vidim. Velik društveni učinak. Ma ja to ipak ne bi. A kriteriji? Koji kriteriji? Pa dobro, a šta je onda s ostalima? Njima, svakom pomalo. Koliko malo? Taman toliko da se može reći da podržavamo raznolikost. A kriteriji? Ne brini, dobila sam smjernice. Bitno da proces bude transparentan. Stabilnost sustava. Dosta mi je tih glupih papira, idem ja na kavu.